Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ade kiyawa kujjaka nuwata ichi daskuran beenuwa mihako hingali korumattaka hagigatuga duwaage ituru eyamma muhimmu mage ve ilmu erin vidalu fawa midenevi waki khassa duwae ennames komme kamakavves Allah dannawa duwa kurmaki ei emme rangalu gotake ekamako hingali korumattaka emme bodu e farwaye kamuga almurin vidalu wani Allah subhanahu wa ta'ala kuttamve fafa kurun huttada heo amalu ginan kurun ei hingaliwa emme bodu e sababaki hikkoshiwa emme bodu sababaki Allah nurusawa kantattaki kurewun ekalange nurusawa ichi sabbelun ekalange nurusawa ichi aduehun ehemvima hingali korumattaka kiyawa kujjaka korewen onna emme bodu wasiyataki heo kantatta ginan korashe no ba kantatta duru heliwashe enam skirte qur'anu ga hama fadan hingali uma du'a Musa alayhi salam ge du'a waridu genve rabbi shrah li sadri du'a ge maneki hadwa bodu kare veraskala ko ala ge hin huluwa devwan deve e du'a kurun rangalu ei hewegen wa du'a adi enum ves amilla bahun du'a kurun ves emme rangalu hama fadan hingali korumattaka wara heo kantatta ginanko no ba kantatta duru heliwanje wallahu a'lam.